Sukele primary to a high school oke ngajolo Solomon thina besinawo amamethi engawafuna uSolomon sithe xa sigcine matric wadlwengula uSolomon bamphezulu uSolomon waphinde waphuma uSolomon xa umisi ebhale ebhodini ebemjonga impundu uSolomon. That nigga was so evil benga nqumi noncuma uSolomon middle of eclassini vela bukela iphone uSolomon besiphuma sonke ekhasi bara nimjongi nomjongo uSolomon amehla bebomvu lamjide beghala and he had no fear xa eboni paint elayinini uyayithatha xa ilala asikomore xa eboni cheres isidudlu uyayibhansa unethathu ka I don't care warapha umntana ona-11 years abahlali bamdonore. Solomon ebehamba ngogaga ahlala ekoneni kubetho 10 agade omama baqhawuke igaga bafaka nomtelo u10 then wadibana nembila zigqibile uthutha then it's game on game wadlwengula umfazi wentsuthu werongo then kwaphela. Sukele primary to a high school oke ngajolo uSolomon thina besinawo amamethi engawafuna uSolomon sithe xa sigcine matric wadlwengula uSolomon bamphezulu uSolomon waphinde waphuma uSolomon. Ibithatha ichance ibidlwengula amadoda ingakhethi but I lo after night ibidlwengula ibanjwe iphume iphinde iqale phansi bayibulala kabuhlungu lagaga bayisusa ne-private parts bazityisa ikatsi yabo la msuthu wabulala lagaga wayeqhwatyelwa izandla kwi-memorial service kamjida zange kuye kwagaga but ibi-1 uwe ibinibhida wancwatywa ngila timer wala mntana wamtyoshe na-11 le motherfucker uSolomon le motherfucker